Deveti internacionalni implantološki kongres održava se 9. i 10. aprila, ovoga puta online. Kongres je prvenstveno namenjen stomatolozima, ali i lekarima i medicinskom osoblju, o tome koje su teme zastupljene, ali i o stomatološkoj struci u doba korone. Razgovaram sa doktorom Zoranom Marjanovićem, predsjednikom stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva i potpredsjednikom implantološkog udruženja Srbije EDI. Dobar dan i dobrodošli u Popodne sa Tanjom. Dobar dan i bolje vas našao. Evo, već gotovo deceniju unazad, stručnjaci iz ove oblasti mogu kontinuirano da se edukuju, da unaprede svoju profesiju i da steknu nova znanja na kongresima koje organizujete. Kome je konkretno ovaj namenjen? Pa kongresi su prevashodno namenjeni kolegama, doktorima, da kažem, stomatolozima, lekarima, ali i farmaceutima i biohemičarima. U svakom slučaju, naš program mogu da prate i tehničari i osoblje koje rade kao asistenti, znači stomatološke sestre, medicinske sestre, jer su naš program je prilagođen sa programom i interesovanjima za faktički sve medicinske profile. Evo, čini se da su stomatolozi bili najizloženiji virusu, pre svega zbog načina prenošenja, zbog nedostatka zaštitne opreme. Ne samo zbog nedostatka opreme. Pazite, mi možemo da se snabdemo i da nađemo adekvatnu opremu. Međutim, vrlo je teško u takvoj opremi raditi jedno radno vreme. Znate da naše kolege koji se trenutno bore sa COVID-om, kolege medicinsko osoblje koje radi na intenzivnim negama širom sveta, imaju različite skafandere, to su mehaničke barijere, to su posebna odela, to su maske, na licima, gde je vrlo teško raditi u situaciji gde ne možete normalno da dišete i provodite vreme od nekoliko sati, faktički potpuno opremljeni. Naravno, to se mora raditi iz razloga lične zaštite. Međutim, ako zamislite u jednoj stomatološkoj ordinaciji koja podrazumeva neinvazivni i neurgentni rad, znači jedan normalan stomatološki radni dan, onda ćete doći do konstatacije da sve ono što čini izvor zaraze, a to su telesne tečnosti i pre svega okolina lica i sadržaj i pljuvačke i tako dalje, mi kao stomatolozi faktički ne možemo biti nikad adekvatno zaštićeni. Eto, ja sad ovom prilikom nisam došao da kukam, ali mislim da smo mi kao struka trenutno najizloženiji mogućnosti infekcije od svih struka na svijetu. I negde prve žrtve, barem kada je medicinski kadar u pitanju, su pale upravo stomatolozi. Pa jeste da, naš kolega je preminuo u prvom naletu korone, ne samo jedan naš kolega iz Novog Sada, to je već sad godinu dana se borimo sa koronom, dosta kolega je preminulo, nemam zapravo reči da objasnim neku svoju, da kažem, vrstu nelagode i neshvatanja zapravo širine i problematike jedne svetske pandemije, kao što je ova korona, o kojoj pričamo i faktički oko koje se sve vrti, vezano samo i ne samo za stanje zdravstva, nego generalno i privrede i odnose među ljudima i odrastanja dece i jedan potpuno neočekivani nametnuti sistem po kom živimo, a nemamo baš najavu koliko će to da treba. Kakva je sada situacija? Kada je u pitanju vaša struka? Što se tiče stomatologije, situacija jeste napeta, međutim, mi ne damo se da se brinemo i da zapadamo u neku depresiju. Naš redovni radni dan je sveden na to da mi lično moramo biti zaštićeni, ali ne samo mi kao oni koji obavljaju posao, nego faktički i naši pacijenti, jer ako zamislite da se u jednom danu na jednoj stolici promeni 10-ak pacijenata, sestre su pod velikim pritiskom da se sve mašine i alati na jedan adekvatan način sterilišu, dezinfikuju, da se uklone sve mogućnosti prenošenja zaraze, jer složit ćete se da su svi pacijenti vrlo opterećeni i postoje vulnerabilne grupe koje su osetljive na virus, pa ako pričamo o tome da velik broj ljudi je oboleo i da nije uspeo da preboli ovu bolest, da li zbog drugih pridruženih bolesti ili zbog osnovne bolesti, mnogi nisu preživjeli. Znači, trenutno se borimo sa jednom vrstom banalnog virusa koji možemo porediti sa virusom gripe, a letalni ishod je videlo dosta ljudi i generalno vlada jedna vrsta zabrinutosti. U tom smislu
pošto znamo da mnoge bolesti se prenose kapljičnim putem, u svakoj stomatološkoj ordinaciji mora da postoji jedan određeni režim i moraju da se poštuju protokoli o potpunoj jednoj sterilnoj i dezinfikovanoj atmosferi u kojoj pacijent provodi vreme kod nas. Vrlo brzo smo zaboravili informacije s kojima smo bili opterećeni godinama, a to je bio, recimo, virus AIDS-a, koji se takođe prenosi, da kažemo, kontaktnim putem, a taj neki najprisniji kontakt i najveća mogućnost zaraze jeste baš u stomatološkim ordinacijama. Znači, mi smo faktički u jednom vanrednom stanju ceo naš radni vek, ali ovako dodatno, kažem, zabrinuti smo malo i za svoje zdravlje i za zdravlje svojih radnika koji mogu da obole, eto, od korone znamo i više puta. Ali vi prosto nemate nikakvog mehanizma da se zaštitite. Vama pacijent sedi, nekada i satima, sa otvorenim ustima. Pa ne samo što sedi sa otvorenim ustima, nego mi koristimo rotacione mašine koje proizvode velike obrtaje. Pri tim obrtajima sitne kapljice raspršuju se faktički u velikom krugu oko samog radnog mesta, a to znači od nekoliko metara. Faktički mi sebe štitimo sa vizirima, naočarama, tako i sa maskama, ali na isti način moramo zaštititi pacijenta koji, recimo, pasivno sedi u čekaonici od eventualnih kapljica koje postoje na samom radnom mestu, zbog činjenice da koristimo mašine koje rade sa vodom, pod pritiskom i tako. Znači, osnovne smernice jeste dao Institut Batut kao referentna ustanova i ministarstvo i sekretarijati. U krajnjoj liniji ono što očekujemo jeste možda malo više angažovanja što se tiče komore, odnosno komora, jer imamo 4 komore zdravstvenih radnika koje su i osnovane sa ciljem da zaštite od najvećih do najširih interesa koje pogađaju zdravstvene radnike. U tom smislu i komora je izdala saopštenja i protokola o ponašanju pacijenata u čekaonicama i nas kao terapeuta. Da li je bila neka pomoć upućena vama u zaštiti od virusa COVID-19? Generalno prema stomatološkoj struci. U prvom naletu i sve privatne ordinacije su bile zatvorene, dakle, mesec ili dva, niko od privatnika nije radio. Nikada zvanično nisu bile zatvorene stomatološke ordinacije. Ali bila je preporuka da ne radite. Ne. Zvanično nikad preporuka da ne radimo, nego onaj koji je bio zabrinut za ličnu i bezbednost svojih radnika, u početku, složiti se, bili smo zbunjeni, svi nismo imali dovoljno informacija. Međutim, pošto manje više sad znamo sa čim se borimo, mi smo imali obavezu da radimo urgentne slučajeve. Sad, probajte da zamislite da li postoji neurgentni stomatološki pacijent. Znači, svakom pacijentu je bilo kakva promena na loše ustima u smislu da mu je možda čak ispala neka plomba. Tom pacijentu je to hitno. Znači, takav pacijent je nas kontaktirao i mi smo faktički otvarali svoje ordinacije i mi nismo uopšte imali prekid u radu svo ovo vreme. Naravno, imali smo instrukcije na koji način da se ponašamo i te smo preporuke poštovali. Evo da se vratimo na kongres. Dakle, vi ste ipak stomatolozima koji se bavi implantologijom pružili mogućnost kontinuirane edukacije tokom pandemije. Dakle, i ove godine se kongres održava online, ali i prošle godine je bio u maju, ako se ne varam. Pa samo ime vam kaže kontinuirana edukacija. Znači, to je edukacija koja ne sme nikada stane. Naš posao je takav da moramo biti upoznati sa svim onim što se kao sa naučne strane događa ili što je kao tehnološko dostignuće otkriveno ili kao neka preporuka u smislu boljeg i unapređenijeg lečenja naših pacijenata. Mi moramo biti stalno u edukaciji tokom čitave godine, ali da kažemo, kvalitetniji skupovi koji se organizuju jesu međunarodni kongresi gde se razmenjuju iskustva među kolegama koji su različitih nacija, koji su bez obzira na granice faktički širom sveta. Na našim kongresima uglavnom su učesnici kao predavači, eminentni stručnjaci iz te oblasti iz našeg regiona, odnosno manje više iz Evropske unije, mada smo imali i goste iz Amerike. Ove godine, kažem, zbog same situacije, kongres će biti organizovan, što se kaže, online. Mi ćemo imati na jednoj Zoom platformi webinar, faktički prezentaciju, gde će naši predavači preneti sva ona svoja pozitivna iskustva koja se tiču same stomatologije. U nekom smislu mi ne možemo da stanemo sa edukacijom, život ide dalje. Mi se pripremamo šta ćemo da radimo
kada prođe ova pandemija. Na koji način je koncipiran predstojeći kongres? Kongres je kao koncipiran da se dotakne najviših tačaka saznanja naučnih iz u ovom slučaju stomatološke, odnosno dentalne implantologije. Implantologija kao najmlađa stomatološka disciplina koja se vrlo brzo i vrlo, onako da kažem, pompezno razvija u tom smislu što postoji veliko interesovanje i samih kolega za ovu vrstu edukacije, kao i samih pacijenata, jer implantologija pruža mogućnost da, recimo, bezubi pacijent dobije čvrste zube. Verovatno, pretpostavljam, svi naši gledalci znaju da je to jedan veliki diskomfort. Ukoliko pacijent ostane bez zuba, ne samo da on nije lep, nego on je faktički u jednom smislu, da kažem, ima invaliditet, da, koji predstavlja jedan diskomfort gde normalan život ne može se odvija, teško se, znači, žvaće, ukoliko čovjek ne obradi mehanički hranu u ustima, kompletan sistem za varenje trpi, tako da u tom slučaju mi se trudimo da pomognemo u poboljšanju samog kvaliteta života na taj način, a i što se tiče svih ostalih životnih funkcija. Koje teme će biti zastupljene? Mi smo svake godine izbjegavali da striktno tematizujemo kongres. Oni su jednostavno nazvani nekim rednim brojevima. Meni je drago da je ove godine mi faktički organizujemo 9. međunarodni kongres. Daj Bože da sljedeće godine u normalnim uslovima organizujemo jubilarni 10. Velik je napor u samoj organizaciji. Eto, ja ovom prilikom želim da se zahvalim svim kolegama koji su učestvovali kao organizatori u radu organizacionog odbora, kao i u naučnom odboru. Mi faktički naš kongres pripremamo u toku cele godine. Predavači šalju radove koje naučni odbor recenzira, pregleda, sortira. Mi u dogovoru sa predavačima učestvujemo faktički u njihovom odabiru same teme, ali ostavljamo predavačima da ipak oni samo inicijativno odrede svoju temu, jer sama tema određuje polje interesovanja svakog predavača. Tako da ćemo ove godine očekujemo od našeg predsjednika Evropskog udruženja, gospodina Kristijana Bergera iz Kemptena, iz Nemačke. On obično dođe sa nekim zakonskim smernicama koje Evropska unija predlaže stomatolozima u Evropskoj uniji. Znači, mi bez obzira što ne pripadamo familiji evropskih zemalja, mi smo svakako sastavni i neodvojiv deo Evrope, pogotovo što se tiče nauke, i to, eto, sa ponosom mogu da istaknem, nismo faktički nikad ni prekidali. Taj kontakt, naučna dostignuća koja su primenjivana u Nemačkoj i, da kažemo, u razvijenim evropskim zemljama, vrlo brzo su bila doneta i prenešena nama. Naši kolege primenjuju vrlo identične protokole, načine lečenja, ne zaostajemo za njima faktički ni u mašinama, niti u opremi. Tako da mi ćemo vidjeti preporuke koje će verovatno dr. Kristijan preneti, bit će usmerene ka tome da dobijemo možda neku novu informaciju na koji način se protiv stomatoloških oboljenja mi danas borimo u situaciji koronavirusa i neke zakonske odrednice koje se tiču situacije života i rada u korona uslovima. Sinoć smo se baš čuli i telefonom i ja sam dobio neku vrstu informacije koja je i javno obelodanjena recimo u nemačkim medijima, a to je da nemačka država aktivno pomaže stomatologiju u Nemačkoj sa nekakvom jednokratnom finansijskom pomoći koja se ne odnosi samo na banalnu pomoć u smislu nemogućnost finansijskog preživljavanja u trenutno ovakvoj situaciji. U Nemačkoj ordinacije takođe rade, da kažem skoro normalno, međutim finansijska pomoć koja je upućena od strane vlade Nemačke jeste usmerena ka tome da se unapredi nabavka opreme za ličnu zaštitu. Složit ćete se da pored grube fizičke opreme ono što zapravo predstavlja odbranu jeste da mi moramo da smanjimo stres u svakodnevnom svom poslu. Ja se nadam da i vi u vašem poslu. Dobro, ali to nikada nikome nije pošlo za rukom. To je nešto na što mi ne možemo da utičemo. Tako je, ali ako uzmete da u normalnim životnim okolnostima minimalan stres je možda čak i pozitivan, ali u uslovima gde se svi bojimo za zdravlje naših najbližih u sistemu u kom smo sada pod koronavirusom i gde moramo da obavljamo normalne životne zadatke, a sprečeni smo u tome. Znači, složit ćete se da u stvari
za mene korona predstavlja više ekonomski nego zdravstveni problem. Kao i za većinu ljudi. Mnogi pacijenti, apsolutno, imaju zatvorene firme. Mnogi radnici su dobili delove, plate ili nekakve minimalce. Pa složit će se da u takvoj situaciji ni mi stomatolozi ne možemo da živimo normalno. Znači i mi moramo da progledamo kroz prste da finansijski deo naših potraživanja smanjimo na minimum da bi izašli u susret pacijentima. Da se dotaknemo i dalje, ko će još biti od učesnika osim gospodina Kristijana Bergera? Ako ćemo pogledati program, koncept je da se kongres odvija u toku 2 dana. Celodnevna su predavanja, počevši od 9 časova ujutru. Imaćemo predavača, našeg cenjenog doktora Mirkovića sa klinike za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koji će pričati o sinus liftu. Zatim imaćemo divne prijatelji i predavači iz Italije, to će biti 3 kolega. Prvi put kod nas će se pojaviti dr. Giuseppe Garifo, koji je jedan kvalitetan, divan čovek i kolega koji radi i živi u Palermu, u Siciliji, i koji nam šalje ovih dana preko Facebooka i društvenih mreža poljubce i slike gde je sad proleće počelo na moru u Italiji, u Siciliji, možete zamisliti. I pravi zazubice. Kako izgledaju te plaže i te fotografije. On je jedan divan stručnjak koji će nam pričati o prezervaciji postekstrakcionih rana prilikom ekstrakcije, odnosno vađenja zuba i postavke implantata istovremeno u takve defekte. Njegov sunarodnik, dr. Fabio Bernadello iz Italije, iz Linjana, će nam takođe objašnjavati tehnike sinus lifta, odnosno tehnike koje će se primjenjivati kroz ekstrakcionu alveolu u cilju podizanja samog sinusa i predstavit će vam novi koncept aplikacije hidrodinamičkih graftova koji se koriste u tom smislu. Taj prvi dan, jedan od predavača biće predsjednik Poljskog implantološkog udruženja i načelnik maksilofacijalne hirurgije u Varšavi iz Poljske. To je profesor Andrej Vojtović, koji je već 2-3 puta posjećivao Novi Sad. Imamo isto bratske pozdrave od naših kolega iz Poljske, gde će nam još doći i dr. Pavel Aleksandrović iz Lubina, iz Poljske, koji će pričati o zigoma implantatima. To su implantati koji se u potpunom nedostatku vilične kosti postavljaju u jagodičnu kost, a pridržavaju zube. To je, ja mislim, prvi put tema na kongresu. Imali smo teme koje su se doticale zigoma implantata, međutim, nama je cilj da dovedemo predavača, odnosno da ovaj put online predavač priča o toj temi i da nam predstavi što više kliničkih slučajeva, jer su to vrlo zahtevni hirurški zahvati i posle nekoliko godina postoje različite interpretacije, da li je to previše agresivno, da li je to ipak terapija koja može da se primenjuje rutinski ili samo nekim specifičnim okolnostima. Takođe iz Poljske ćemo imati doktora Kornela Krasnog, znači imat ćemo ovaj put 3 predavača iz Poljske. On će takođe pričati o koštanim tehnikama koštane augmentacije, to su koštani graftovi. Pretpostavljam da vaši gledalci naravno ne znaju o čemu se radi, ali to su nadoknade kosti u situacijama gde nema dovoljno kosti da bi se postavio implantat. Mi pristupamo intervencijama gde prvo napravimo kost, pa onda u tu kost povećanog volumena vršimo implantaciju. Drugog dana imaćemo predavači i prijatelji iz Mađarske, to će biti docent Arpad Job, koji je takođe predsjednik Mađarskog nacionalnog implantološkog udruženja i načelnik maksilofacijalne hirurgije na klinici, univerzitetskoj klinici u Budimpešti, i njegov kolega Đorđe Komloš, koji je takođe radi na Univerzitetu za maksilofacijalnu hirurgiju u Budimpešti. On će nam pričati, recimo, vrlo jednu interesantnu temu o tome kako pacijenti koji imaju maligna oboljenja i koji su podvrgnuti radioterapiji, a imaju implantate, kako se radioterapija odražava na takve pacijente u smislu samog oralnog zdravlja i generalno opšteg zdravlja. Znači, tu su nam 2 kolega iz Mađarske. Zatim 3. Italijan je dr. Sergio Spinato, koji je iz Sassuola, sa severa Italije. On je jedan odličan stručnjak koji će nam govoriti o tome kojom brzinom nestaje kost oko implantata i koji su faktori koji uzrokuju gubitku kosti oko implantata. To je isto jedna divna, interesantna tema. Zatim imat ćemo cijenjenog doktora Čedomira Oblaka iz Slovenije sa Univerziteta u Ljubljani,
koji će nam pričati jednu vrlo interesantnu temu koja se tiče tehnologije, a to je uzimanje otiska bez otisnih materijala. Znači, to pacijenti ne vole. Obično uzimanje otiska je dosta jedna neprijatan moment koji je vrlo neophodan u tehnici izrade zuba. Međutim, tehnološki imamo mogućnost da se sa digitalizovanim skenerima, koji su intraoralni skeneri, izvrši precizno uzimanje informacija bez, znači, uzimanja otisaka sa kašikama i sa masama. Znači, to je jedna potpuno digitalizovana CAD/CAM metoda gde se kompjuterski faktički određuje pozicija implantata i kompjuterski se vrši modeling i prezentacija onoga kako će pacijent jednog dana izgledati. To je ovako vrlo interesantna tema i prvi put tema koja će biti, o kojoj će se pričati na našim kongresima u Novom Sadu. Takođe, naša prijateljica, profesorica Asja Čelebić sa sveučilišta u Zagrebu, ona će nam doći kao i već prošle i pretprošle godine, je bila učesnica. Imaćemo iz Portugalije doktora Davida Alfaieta koji će nam pričati o rekonstrukcijama u bezzubim vilicama. To su isto vrlo zahtevne intervencije sa dugomesečnim oporavkom, odnosno planiranjem vrlo opsežnih intervencija gde se u obe bezzube vilice postavljaju brzo implantati sa privremenim zubima, a posle nekog perioda se vrši definitivna rehabilitacija. I imaćemo prvi put jednog predavača, jednog vrlo kvalitetnog doktora iz Holandije, iz Amsterdama, to je dr. Jan Willem Bartjes. On će nam pričati o imediatnim implantatima u estetskoj zoni. Znači, to su implantati koji se postavljaju nakon ekstrakcije prednjih zuba u zoni koja nam je estetski interesantna. Tu postoje veliki izazovi. Tako da ćemo faktički sa temama pokriti širok spektar tema bez striktnog tematskog okvira da ćemo se baviti jednom temom. Teme su, široke i ja se nadam da će sve naše kolege naći interesovanje među njima. Na koji način oni još mogu da se prijave, da kažemo kratko, ima još vremena? Dakle, rekli smo 9. i 10. april. Pošto je ceo kongres planiran da se odvija putem digitalno, kao online prezentacija, i naši kolege jednostavno izvrše uplatu koju mogu fizički uraditi na šalterima pošte ili elektronski i mogu jednostavno da pošalju mail na mail adresu našu kao organizatora. A to je na UCL, je li tako? To se i na sajtu može vidjeti kakav je program. Na web prezentaciji se nalaze sve informacije, tako da ja želim da najavim da pacijenti neće, odnosno naši kolege neće biti razočarane, program će biti bogat, moći će iz svojih domova da prate to sve online i ja se nadam da ih nećemo razočarati. I još kratko, samo da najavimo, narednog meseca se održava i stomatološki kongres, je li tako? Pa vi znate i ja vam se zahvaljujem ovog puta. Vi niste samo naš nekakav medijski sponsor, vi ste nam i divni prijatelji i ja želim da vam se zahvalim još jednom zvanično kao gradskoj novosadskoj televiziji i vama lično i vašim kolegama. Vi skoro sve naše kongrese ste medijski otpratili i najavili ih u tom smislu da informacije dobiju kolege i naši pacijenti. I ja kao član organizacijskog odbora 2 nezavisna udruženja, znači udruženja implantologa, o kom kongresu sad smo pričali, i kao predsjednik i član organizacijskog odbora stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, najavljujemo za mesec dana, negde tačno 14. i 15. maja, na isti način, online, organizujemo još jedan međunarodni kongres. On će se ticati generalno stomatologije, neće biti znači samo o implantatima i implantologiji, već jedan široki spektar svih stomatoloških disciplina, od dečije stomatologije, konzervative, endodoncije, ortodoncije, protetike. Znači, bit će fokusiran više na samo stomatologiju, ne na implantologiju, i priredit ćemo takođe 15 predavača, inostranih i domaćih, koji će predstaviti svoje naučne radove za nekih mesec dana, znači tačno 14. i 15. maja. Evo za kraj samo da kažemo za one koji su zainteresovani, a koji možda nisu čuli ili su propustili da vide na koji način mogu pogledati, dakle, i spisak predavača i program kongresa, gde to mogu naći, dakle, na kojoj web adresi? Sve su informacije na www.uciedi.com i na stranici Društva lekara Vojvodine, stomatološka sekcija ima svoju stranicu.
Sve su te stranice linkovane, dovoljno informacija tu postoji za sve one koje zanimaju i način i na koji način da se prijave i informacije o predavačima. Ja bih samo iskoristio priliku da se zahvalim našim partnerima koji su ove godine prvi put učestvovali u suorganizaciji, a to je Komora dentalne medicine doktora iz Republike Srpske, koji su u ovoj situaciji nam izašli u susret tako što su akreditovali naša predavanja i za njihove članove, znači za kolege, doktore stomatologije i druge medicinske profile koji su iz naše bratske Republike Srpske. I želim da se zahvalim Vladi AP Vojvodine koja nas je aktivno pomagala i sve ove godine i dala nam podršku, kao i Sekretarijatu za zdravstvo i Sekretarijatu za privredu i turizam, s tim da ove godine nemamo fizički dolaske, nemamo goste iz inostranstva koje smo mogli da provedemo malo po našem Novom Sadu. Ali bitno je da se ipak kongres održava online putem. Pa, nauka će ovaj put naći prilaz do svojih slušalaca online, a ja se nadam i želim da ova pandemija prođe što pre i da dogodine u jednim potpuno normalnim uslovima organizujemo sledeći kongres. Tome se svi nadamo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vam.